igihari nuko hariya muri ya muhanda nyine wa Fizi werekera Misisi hariho ababembe bamaze kugira agatsiko barimo bategura bacitsemwo ibice bibiri, hari abari kwemeza kuko bagomba kwifatikanya na MRDP M23, abandi bakavuga ngo bagume kuri leta. Ibyo nabyo birahari, kandi abo bahe bavuga ngo bazifatanye na M23 ko baravuga ngo nibashake ngo batangire barwane na leta, ngo babikore babishire ku mugaragaro kugira ngo MRDP ngo ibemere na M23 nuko barasana na leta ngo bakaya. Ayo makuru nayo arahari. Naho Yakutumba ngo yohereje utwo dutsiko twiwe, hari ikibira ngo abahunga mu iteka ryose kiri hirya y'inganji. Kineza ugerageza ushire muri mute. Yego arakoze. Wakomeza muzi. Hari ikibira ngo Yakutumba azahungiramwo igihe cyose iteka ryose yakora udutendo n'igihe yahungaga leta. Ariko ubu garacarwaye ndagira ngo uravyibuka. Yararashwe. Noneho ngo hari ikibira yohereje ngo bazogende bagiye gutegura baza bahungiramo. Ni ukuvuga ngo bariya baba buyubayepfo ko bararasa basenya ibirindiro byiwe iyo yabaga iyo ngiyo azakunda guhungira. Ati kuko uriya niwe watumye kino gihugu kidakira, niwe uhora uzanaho ikibazo, niwe uhora uzana umutekano mukeya. None mu gihe bikimeze uko natwe dusenya ibirindiro byiwe byose, urumva ntabwo bizoroshe mu by'ukuri. Ni igihe cyabo cyo gusubiranamo, bameze nka burya kw'abamediyani. Yes, murakoze rero. Tuje ku ngingo ya nyuma dusoza. Kineza, ni iki wabwira abantu kuri gahunda iri hagati ya Kisegeti na Ndayishimiye ndetse n'abarwanya ubutegetsi bwa Kisegeti? Abantu wenda ku munsi w'ejo ni iki uhaye bategurira kuri iyi nkuru? Rwose ejo tuzaganirira kuri politike ya Kongo, aho President Tshisekedi agejejwe. Ntibimworoheye guhamagara Perezida w'u Burundi kuza kumufasha, ntibinufashe ntibinoroheye. Abaturage baciye barangajwe imbere na societe civile igizwe na Senko na SSC, ari amahuriro y'amakanisa ndetse na opposition yibumbiye hamwe muri C64 iri article 64 ya 64 ya constitution. Noneho yabonye umurego ukomeye, abona uburyo ki abaturage babyitabiriye bavuga ngo ville morte ubwo ikubahirizwa. Noneho yarazi ukuntu yaramaze kudomine, yarazi uburyo ki yashengeye mu makanisa. Mwagiye mubona ubuhanuzi bw'abapasteri bose b'abakasayi bakamuhanurira uko ashaka, bakamubwira kuko azatwara Coupe du Monde, bakamubwira kuko aracayitwara ndagira ngo ni ukuvuga ngo bagiye bamuhanurira ibijanye n'ibyifuzo bye mu makanisa. Bahanura bavuga ukuntu bagomba kwanga perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Birya byose biba mu byifuzo byiwe, abarizo bamuhanurira, abarizo bamwizeza, bagera naho badiviza abakongomani. Noneho mu ikanisa gusehinduka politiki. Urya wese wumva batumva kimwe na Tshisekedi niwe bigishaho mu ikanisa. Ni ukuvuga gusa ni mwange Kabila, ni mwange nde, abasema Kiswahili este yose bikindi kuri 2000 kilometre. Ibyo byose ni manipulation yagiye manipule abanyakasayi, kandi n'abantu n'abatribale ku rwego rwo hejuru. Ibyo arabikora, yarazi kuko yaramaze gufatisha n'ukuntu yari yaramaze gupanga assemblée, uko yapanze Sena, uko yagiye yakuramwo ababona bazomubangamira nkaba Vital Kamerhe ubu nyine bari muri exile. Izo zose amaze kubitegura, abona opposition yagize imbaraga, abona Senko yamwitambitse, abona ntibyoroshe ville morte iziri gutegurwa zikaresire. Bavuga ngo ni sitting ikaresire, bakageraho bica abantu, ariko abantu bakaresiste, bakavuga ngo nubwo mutwica
icyo tuvuze changement ya constitution no ahubwo oui gukuraho Tshisekedi. Au lieu de changer la constitution nous voulons changer Tshisekedi. Nta mpinduka dushaka ku itegeko nshinga, ahubwo dukeneye guhindura Tshisekedi. Ibyo abona ko atsinzwe, noneho ngo arebe iyi manifestation yari iteguwe kuri matariki 8, abona byakomeye, abona igihugu cyose kiri mobilize, abona birakomeye, kandi message no kumubwira gusa ngo démissionner kitukina kurinze kugeza kuri muri 2028 ubu nyine ugomba kudemissiona. Noneho arebe ibimuturutse imbere muri este z'intambara, arebe n'iyi soulèvement populaire, aravuga ati ndapfuye, niko gutabaza perezida w'igihugu cy'u Burundi Neva kugira ngo aze mwakire. Rero ejo tuzabiva imuzini muzingo tubabwira bigeze abo yatumiye nuko ibiganiro biri kugenda, naho manifestation zimuriwe na consideration y'abaturage bo bategereje iki, bari inyuma yande. Izo tuzagenda tubisesenguraho ejo kuburambuye. Urakoze cyane Kineza. Noneho ku ngingo ya nyuma dusoza, mbabarire wenda ubushize muri myo turakoze. Hanyuma Muhoza, turi mu gihe abantu bishimye, abantu batangiye gutaha, ariko kandi navuga ngo ni iyihe nama twatanga, niki twabwira abantu muri ibi bihe navuga ngo by'agahenge k'iminsi mike, dore ko dufite n'amakuru y'uko ibitero byo bikomeze kwitugatuga hirya no hino biva mu gihugu cy'u Burundi. Abantu bitware gute rero muri ibi bihe bisa n'agahenge Muhoza? Urakoze cyane Bwana Oze, ugize neza. Reka mvuga akantu kamwe ntaravuga kuri icyo gitekerezo waruzanye cyo kugira ukuntu abantu bifata cyangwa bitwara muri kino gihe. Hari ikintu Kineza avuze gituma ntoceceka kuvuga kuri iryo jambo. Umwami witwa Ahabu igihe yishe Naboti amuziza uruzabibu rwiwe, umuhanuzi witwa Eliya yazanye ubuhanuzi, Imana imutumira amuga ngo genda ubwire Ahabu, mubwira ngo aha imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira n'ayawe. Igihe gihita kiba kirekire, igihe kigeze kugira ngo Imana isohoze icyo yavuze, ngo Imana irabaza mu ijuru, irabaza ngo ese ninde muntu wanshukashukira Ahabu agahaguruka akaja ku rugamba rw'Iramoti y'i Galeyadi kugira ngo aje kurwaho? Ngo abantu benshi bavuga ibitandukanye. Noneho ngo haza umwuka aje imbere y'Imana, ngo aramubwira ngo jewe ngo namushukashuka kandi nkabishobora. Imana ngo iramubaza ati wabishobora? Ati ndagenda ninjire mu bahanuzi biwe. Yarafite abahanuzi ba Bayali 400 ngabo za Asheri, bahoraga bamuhanurira kandi bakamuhanurira ngo akaba ari bo yemera cyane. Wa mwuka uravuga ati ndinjira muri bari abahanuzi biwe kuko ari bo yemera, niba mara bamuhanurira bamubwira ngo nagenda aje ku rugamba rw'Iramoti y'i Galeyadi nashika arugweho. Ngo Imana ibwira uwo mwuka, kandi ni wari umwuka wera. Wumve Bwana Oze, ni wari umwuka wera, ntabwo wari umwuka wera w'Imana, wari umwuka. Wa mwuka aramanuka aragenda yinjira muri babahanuzi baragenda baramuhanurira, bamuhanurira ibyo ashaka. Mwene data Kineza arabivuze narasangaye. Bajya ba pasiteri ngo bahanura ngo bakavuga ngo Imana ngo ikimenyetso ngo yatanze ngo nuko ngo bagiye gutahana n'igikombe. ariko Mana yaje we. Noneho rero iyo umuntu yamaze kubaho utagondwa ijosi, akabaho umuntu utumvira Imana, akora ibye, iyo ibyaha bimaze kurundanywa bikazamuka bikagera imbere y'amaso y'Imana, Imana izishukisha umuntu, ikamushukisha ubwenge bwe, ikamushukisha imbaraga ze, ikamushukisha ubumenyi bwe, igakoresha n'ibyo uturanye nabyo kugira ngo isohoze umugambi. Turuzi, reka nkubwire neza, uriya mugabo yipashije muremure,
yihinduye icumbi ry'imigambi y'ababi bashaka kurimbura abatutsi muri Kongo. Ariko nkubwiza ukuri, ntawe uzurimbura icyo Imana yashizeho. Imana yoramuka yonyine ikagira icyo tuzize, ikagira icyo duhanira yonyine, ikadukubita nuko twicaye twite ikaturimbura. Ariko imigambi y'umuntu si Imana. Mu by'ukuri reka nongere ngaruke, ariko bwana Oze, uribuka Twitter za Kongoro za buri gitondo n'umugoroba ngo mu minembwe yagira gutya ngo RDF ngo irasha abagore, ngo RDF ngo irasha ibitaro, ngo RDF ngo irasha inka, ngo RDF buri gitondo. Ese reka nongere mbaze, iki cyumweru cyose ko giye gushya tutarabonaho Kongoro yandika kuri Twitter ngo avuge ngo yabonye RDF ngo yarasha abagore mu minembwe, ko twirwana hari iri mu minembwe kandi akavuga ko ariyo RDF na M23, ko atahaye yandika bino bitondo kino cyumweru cyose gishize ngo avuge ngo indege ya RDF yarasha abaturage mu minembwe, ko atahaye. Ese nyine ni mwibaza ko kantu ko yavuze ko twirwaneho na M23 aribo RDF aribo barasa abaturage, ko babihariye aribo babafite mu minembwe kuva ku misozi ya Murima ukagera Rugezi n'ahandi ukagera Rurambo no muco hagati na Kambomo, niwe ko tutabonye hatwitinga ngo avuga ngo RDF ko ariyo. Noneho reka tuvuge none twemere ko RDF ari hati, ko atahaye avuga ko atwitwinze ngo avuge ko yarasha abantu. Bese ni umwanya mwiza wo kuba yo tweetinga. Uyu ni wa mwanya mwiza RDF yabihe, reka twemere kuko ariyo azavuga yabihariye none ko atahaye yandi. Ariko muza nawe noneho reka ngaruke. Ariko umwambi wishe Ahab. Uzi ukuntu byageze umunsi baza ku rugamba yariyoberanyije ngo yanga kwambara amahuzu y'umwami, ngo yambara amahuzu asanzwe nk'abandi bose. Ariko nzatagara n'Imana n'ukuri igihe cyageze ngo bagere ku rugamba bararwana kuko bari kumwe n'umwami witwa Yehoshafati, ngo aduyi waboga ngo abone Yehoshafati abona ariwe yambaye amahuzu y'umwami, ngo amaze bama bareka abandi bose amaze bariho berekeza, ngo bamwegereye atega amaboko ati nyabuna mumbabariye babona si Ahabu, bamafunga intwaro zabo. Ngo barangije urugamba ngo bapfa guteba umwambi gusa bawuteba mu kirere, wamubwira gutya ngo uraca mu kirere urakurikira uraza naho Ahaba ahagaze ngo mu rwambari urinjira mambo kwisha. Ubu nyine bifite iyo bihagije, ndiko ndakubwira ngo umwambi ubu nyine uri mu kirere. Ubwo si ubuhanuzi naringiza mpanura, umwambi uri mu kirere bwana Oze. Umwambi uri mu kirere, umwambi kurahiga. Habe nubwo kwiyoberanya kobaho, nubwo kwikavaringa kobaho, ngo ubwire ibi bintu mwene data yarakozeho Kineza, nubwo bahaye bavuga ngo guhindura itegeko nshinga ngo abawupoza ibingi. Umwambi urashushe, uri mu rujo, umaze gutukura urashaka gusohoka. Reka nigarukire, reka tubwire bene wacu. Noneho Bibiliya iravuga ngo uwibwira ko ahagaze ni yirinde atagwa. Abazi strategy z'intambara mu buryo bwa gisirikare, iyo urugamba ruhari muhanganye murebana, ico gihe habe n'umwanzi ubwo wenyine ababizi kuko uri maso. Ico gihe ababizi kuri maso kubera kuko muhaye mubonana. Ariko iyo habaye agahenge nkuko warubivuze ukoresheje ijambo ryiza, habaye kano gahenge gatoya, abazi urugamba neza nico gihe baza baba maso kurusha cya gihe bari maso bahanganye. Kubera ubu aduyi abarimo amunta ama strategy menshi bitewe na eshek, bitewe n'ubutsindwa bayagize, abagiye kwiga strategy zikomeye. Icyo nshaka kubwira bene wacu bose nabo dusangiye kubabana, nabo dusangiye amakuba hirya no hino, ndimo ndabwira abantu ngo ubu ngubu nico gihe cyo gukanura cyane, nico gihe cyo kuba maso cyane. Bibiliya yavuga ngo muwe maso koko mutazi isaha cyangwa igihe umwanzi ashobora kuza, ngo yaba nyirinzu iyo umenye igihe mujura azi ngo nawe yobaye amaso. No, iki nico gihe cyo kuba maso. Kandi cyakabiri, iki ni igihe cyo gushakisha uburyo bwose kugira ngo dutahe tuje hariya. Oze ntako twirwana itagize,
ntako MRDP itagize na M23 izo bari bashinzwe gukora barabikoze hamwe n'Imana yo mu ijuru yabakoresheje ejo twarababwiye ngo bazo bavuga ngo kubw'Uwiteka n'intwaro yani ya MRDP na M23 Imana ihabwa icubahiro ntacyo batakoze bakoze ibyo bagomba gukora ubu ngubu hariho inshingano z'abakobwa n'abahungu ndetse n'abagabo bose bakiri batoya bagomba kuzamuka bakaza basiba icubo aho bavuye abandi bakahaba erega wibuka ko mu Bibunda nta muntu irimo wibuka ko Kamombo nta muntu irimo ubu nyine niho namenye ko inka ziri muri Kamombo na muco hagati kire cyo kwantayoberwa zazirisha kandi mu bintu biza bigarura umuco mu gihugu n'inka ariko inka zizira abantu urabizi ko inyinshi zanyanyazwe ni imitereka mikeye bahebondo ngavuga ngo ubunyi ni mureka abantu baganire abantu bakoraho bwakabaga abantu bagende bongere kandi bafate bene data mu mugongo nibazoza bahindukira bakabona bari umuntu babo bari inyuma bakabona bakuru babo bari inyuma bakabona abasaza bari inyuma bakabona abapasteri bari inyuma bakabona abaririmbyi bari inyuma bitera abantu gukomera ku rugamba kandi bituma umuco wongera ukagaruka mu gihugu kandi dutabare n'intwaro zacu zose iki ni igihe cyo kumanura inanga zikava ku biti zikazamuka zikaza gucurangirwa muri gakondo mu Minembwe urakoze cyane ikibazo nico ngico Kineza niba nawe hari ico wakivugaho wakomeza murakoze cyane Jose mu mwanya muto cyane ndagira ngo ko hano dukurikiwe n'abantu benshi abafite inshingano zo kurindisha akarere umuheto baradukurikiye baratwumva no kubabwira ngo amakuru nanone dufite kandi ndabizi ko nabo baba bayazi cyane nuko asubira hirya aturuke amiri hari ukuntu Kineza asubire agerageza hari ukuntu biri gucika waruvuze ngo amakuru mufite naya Kineza network yari katitse sinzi aha niba numva yego turakumva aho ngaho aho urumvikana neza usubiremo ukuntu waduye strategy yarapanga avuga ngo waduye yafashe strategy yo guca hirya ngo bazunguruke hirya baserke za Mirimba kuko iriya axe iyo kwa Murima isa niyabananiye guturuka muri este bagiye gushakira muri sud izo rero nico mwene data musaza Muhoza yaravuze aho ngaho uhagaze yirinde atagwa ahagarare bwuma nabo rero bumve kuko umwanzi ntasinziriye umwanzi aracari ko agerageza strategy zose zishoboka rero abari ku muheto babe maso kandi icizere nyakuri nico gukura umwanzi hariya hafi uburyo ki bamukuye hariya bahite bamukomezanya nta kumurindiza nta kuruhuka abantu bazaga bazamuka umusozi bakagira ku gaturiro bakaba nk'abaruhuka nta gaturiro rwose bariya bakeneweho nibabajane babageze kure umurundi ingabo z'igihugu cy'u Burundi kuko wenda iyo tuvuze umurundi tuba tugiye kumurenganya kuko ntabwo ari abarundi nk'abaturage b'igihugu cy'u Burundi kuko nabavandimwe ntaco dupfa ahubwo niriya ntwaro yohereza ingabo bataha iwabo hanyuma ingabo z'abakoroshari nazo zambuke Rukuga na Tanganyika byibuze aka gace ka Sud Kivu kose kabone kugira assurance y'umutekano ntibabaheze umwanya wo kwitekerezaho icya kabiri ni kitureba twebwe ni kireba abauditeri b'Umurage TV abategera Umurage TV abumva iki kiganiro nibo iyi message reba bavandimwe nta kintu kiza kimera neza nk'umuntu kuva ku rugamba akagira umwakira yashika agakuramo yateni militaire akabona amazi akanywa akabona ico kurya akarya agusanze uri mu kiraro ufite inka ukamuheza amata agusanze uri umucuruzi mu karere ukamugurira ico kunywa aza yishima akamererwa neza akava muri za stress z'intambara avuyemo akabona uwahumekeraho abo rero barakenewe uturere twose twabaye libere dukeneye abatujamwo dukeneye abaduturamo
tuve muri biriya ibiraro byari bisigaye byitwa ngo ikiraro cyo kwa Bisimwa, ngo ikiraro ngo cyo kwa inde Camurula, uko umugabo yarasize inka 200 akagenda akaja mu nkambi. Ibyo nazo turagira igihe cyo kubiganiraho, yari strategy y'umwanzi yo kutwereka utunyunyuzwa tugasiga iby'agaciro tukaja mu bita dufitiye umumaro. Iki ni igihe rero cyo gutaha. Iki ni igihe cyo gutaha. Hari abemeye kumena amaraso kugira ngo dutahe, natwe nituyahesha agaciro. Dutahe tugende tuhororere ya mirambi yose n'aya misozi yose iriho ubwatsi. Ubu nyine ni amahoro, tugende tuhashira ibiraro, tugende tuhature. Turiya turere twose turimwo amabuye y'agaciro, twamenyega n'ubwenge iyo twagiye, twozana amapareye, two exploite, twogira noneho nuriye uri ku muheto azagaruka asange hari abandi bamuri inyuma, harya yafashe ahagusige nawe ukomeze ubanisha abantu mu mutekano, mu mahoro, mwigisha abantu iriya ideology, kuko hari inyigisho bigishijwe kandi inyigisho izikurwamo n'iyindi. Nimuze rero muzane iyi nyigisho, iyi ideology y'abaturage b'abakongomani ku bana, tugende twigishe ku bana abapfurero n'ababembe n'abanyintu n'abanyamurenge n'abavira n'abarega n'ababuyu n'abandi, tubane twese mu mahoro. Birasaba rero ko abantu biga kugira ngo bahindukire kandi baziga uko babonye ababigisha. Ibyo rero nivyo bizakomeza abandi aba no mu itere y'akabumbu, umukinnyi azakina bingana nuko bafana bari kumukomera amashi. Ibyo rero bavandimwe bene data bafasha uriya mukingo ukomeye, abemeye gutanga ikiguzi cya nyuma giheka c'ubuzima, baradukeneye. Bakeneye ko tubatera ingabo mu bitugu, bakeneye ko batwumva inyuma yabo. Nimba bavuye kwa Murima bakaja Kicula, bumve kuko twageze kwa Murima. Nimba bageze Kananda, bumve kuko tugeze inyuma yabo. Nimba bageze Fizi Centre, bumve ko natwe tugeze Kananda. Gutyo ibyo bizabatera imbaraga kandi bizaduhesha amahoro kandi bizaduhesha umutekano n'abaturanyi bose, kuko bazaba batubona, tuzaba dukorana, tuzaba tuganira, tuzaba twigishanya. Murakoze, murakagira Imana. Murakoze cyane. Reka tugane ku musozo mbashimira, mwakoze ku bitekerezo byanyu. Muhoza wakoze cyane, nimba nta rindi wakongeraho twasoza tugushimira kuba witavye muri iki kiganiro Gakeye Murenge. Turasoje ni ukuri, abantu benshi baradukurikira, banahoze bakunda radio Umurage, ndetse benshi bansaba na nimero. Hari abasaza benshi bakuramukije kandi ngo barashaka gutaha, ndaza kuguhuza nabo ngo kugira ngo tubafashe, ngo mu bataha ba mbere nabo bagomba kubamwo benshi abasaza hafi barenga nk'ijana, barimo baranandikira bambwira ngo bakeneye n'inimero zawe ngo kugira ngo bahuze n'itsinda ricura abantu, kuko ngo barashaka gutaha cyane. None ndaza ku Kineza niwe muyobozi wanje. Kineza nawe karumva, ariko Kineza uri kubyumva, araza kubisubiza. Barakaza neza mu gihugu cy'abavyaye. Yego. Ahasigaye tugume dutunge za kamera hirya ya za Mirimba, iriya za Mirimba, kubera ko ngo Ngoma Nzito bamwoherejeyo washaka kudurumbanyayo, ariko nyine Nkoni ya Mose bagume bayitungeyo. Nkoni ya Mose izimira izindi nzoka. Bagume bayitungeyo, kuko agati ko ngo niyo kakibumbira ngo bavuze ngo agaragaze kudurumbanya nyine yaturutse mu Rurenge, ngo barebe kuko bosubira kandi ngo ko ngo basigaye bagendera Gisegeti repa y'amakuru ya buri munsi yo kugira ngo bamure mu mutima, ngo bakaruha bakandika n'amakuru ibitabaye. Ariko reka ntange buno butumwa unohereze kuri Kongoro, mubaze tese kutaho twitinga noneho ko mu Minembwe inzu zatwitswe na RDF n'ibitaro byarashwe na RDF zabaye gute, kandi
M23 ari hiri na MRDP aribo bahagenzura noneho bahatwikaga ubudodo ko atahatwitinga byagenze ari kugutegera nanyumva aragukurikira. urakoze banoze Urakoze cyane Muhoza Kineza, nawe turagushimiye cyane kubw'uyu mwanya wawe ndetse n'ibitekerezo watanze, ndetse Muhoza wumvishe ubusabe abasaza bari kumusaba, ubwo nje nawe twafatikanya tukabasha koriyanta abantu bose bifuza gusubira mu gihugu. Kineza turagushimiye nawe. murakoze cyane Joseph. Murakoze cyane rero mwese. Mpamvu abantu barasubira bakavuga bakagira gute nk'ababa bariya abangaba baduyi abangaba bari bazi ngo bagiye gutsemba iwacu, imigambi yabo imaze kubapfubana bagiye bandika amagambo rimwe na rimwe bakavuga ngo ko barabahenda ngo ntazakandagira mu minembwe. Thank you Dr. Kanyuki, thank you, wakoze umurimo mwiza, wakojeje iso n'abanzi. Thank you ku bantu mwajanye nabo mu minembwe mwese pe, simfite umwanya wo kuvuga amazina yanyu, ariko iri jambo turabashimiye. Dushimiye n'abari bari kumwe nabo mu birere, ndabashimiye ntajanamo byinshi, ariko imbaraga zaduhaye gusubiza umwanzi inyuma, izo mbaraga zirabakura Baraka, zibakure Fizi, zibageze Kalemi, zibashorere. Izo mbaraga zabakuye hariya biruka batumva batabona, Imana iracyari kumwe nabo kuko nta mugambi mubi bafite. Murakoze. urakoze rwose. Imbaraga Imana izakomeza itanga, ntabwo ikinyoma kizigera gitsinda ukuri n'umunsi umwe waremyeho ntibizabaho. Ukuri kuzatsinda, kandi kuzatsinda ikinyoma, kizakubitirwa ahashaje, kandi gitangiye gukubitirwa ahashaje. Muzarebe bano batipe ntacyo bazaberekezaho ukuboko kwabo ngo gitungane, ntacyo ndabona. Baravumwe n'ubundi bazaguma iyo bari, ni nk'aho hari iyindi burigade zidufasha gutera bariya umwaku natwe tugatsinda. Birabakwiye rwose gukomeza kubana na bariya, bakomeza bashire intsinzi. Sinzi Grand Frere Kananura yari yavuze urakoze, aricyo ushaka kuvuga abantu uzakurikirana na Mukiza, yego uzamusa utaravuga, twongere duheze ni John buriya yavuze akantu gato yashaka kongera kuvuga. nge nagira ngo nisabire Kapita, umuvandimwe twarohanye, nzatura mu mudugudu we, nayo nzaza nubake inzu we hariya haratuye, duturane tujye twikira igisoro, dushokere inka zacu, turirimba indirimbo z'amazamuka ariko yayandi atari y'abatindi. Twaturanye kuva kera, yewe turi kumwe n'ubu Kapita n'ahandi ntavuze turi kumwe. bityo ni muzashora inka zanyu muri Rwerera. yesa ikiraro ku Kirimamba urakagira inka kandi wararabata. Nta kindi nashaka kuvuga nicyo. Nishimiye igitaramo cyanyu, twataranye neza, muri shongora neza, Imana izaninde kubahembukamo muri shongora. Sinibaza akagara niba kabumva, uzi ko ukuntu mwishongora bihindukiza umugabo bikamuhindura nk'injangwe, no bihindukiza umutindi agahinduka imbwa, agahinduka umwanda. Muri shongora pepe muganira neza cyane. Rero turebe n'inka, turebe yego ngira Kananura. yego. Sinzi nimba ari ukwishongora nimba ari ibiki, ariko bari abantu badafite ubumuntu wabavuga gute? Ni gute umuntu muzima yohaguruka akavuga ngo
akishimira ko nyina na se babura umunyu babura amavuta n'ibitaro bari bafite biba bombarde mwene se yapfa akishima agakora ibirori. Abo bantu baracyafite ubumuntu. niwo mbashimira uko mubivugana ubumuntu, ariko mukavuga amagambo aremereye, mukabakebura mutabakebanyije. Natwe murabizi dufite ibigarasha, muranyumva, tukagira interahamwe. Mbese nta kibi kitakoraniye u Rwanda, ariko kumva imyaka 9-10 mugaraguzwa hagati isi y'abaterane, nta n'umwe ubavugira. Buhore murebe rero, nimurebe ko muvandimwe Kaniki my doctor, umuyobozi vuga gatoya buri ngo rasubiramo. Dr Kaniki yageze yaramirembwe, murebe ntabwo mwizemo na UN itabara impunzi zacu ubu aho ziri muri Kenya, aho bari mu Rwanda, Uganda, Burundi, bagiye guhaguruka abemeye ko bagiye kuza muri Amerika na Canada kugira ngo badataha, kuko mugiye guhombya bariya batindi mvamahanga. Icyo kintu mugitekerezeho, muganire n'abari mu nkambi, murasanga ibiganiro by'abakozi b'izo nkambi za UNHCR whatever, sinzi uko babyita. Bagiye kubabwira byiza, babazanira ibyo kurya, batekeye na steak. My good friends, ibyo mubibaganirize. Kadazi, mwese muri abakadazi, muri abasirikane, ntabwo n'ubumva ngo twatabaye. Iyo mutahaba akagara kari kwibasira, nanjye sinari kuba numva kuko batuka u Rwanda kurusha uko batuka Kongo. Nanjye nari kuba nanga abanyamurenge, nari kuba nanga abarundi, nari kuba nafatanyije n'interahamwe, bose n'interahamwe. Exactement. N'interahamwe pe, izacu zo ntawazigeraho ziragakubitwa n'inkuba. Ariko nabo babaye interahamwe pe. Njya muri space zabo numva bahuje ikiganiro, ibivume nijya nk'urwara nk'abose mana yanjye sinabona napfuye nk'abageze kuzimu. Ibiganiro baganira n'umuriro yose n'abanyafrika baratekereza, kandi ni abadogiteri, ni abaenjeniyeri, n'ibihangange mu mashuri, ariko ibigoryi bya mbere kanseri ya Afurika. So rero nshuti zanjye, dukomeze ubumwe. Iyo umugabo agenda imbere ntaba abareba imbere, ariko ntagira amaso mu irugu. Urumva, muramwe muzatubera amaso, natwe tubabera amaso. Dukomeze uku kuntu, tugendane hamwe, turi bene inka, turi bene Imana, turi bene, dufitanye igihango gikomeye cyane. Icyo gihango rero niwo musaruro w'uyu munsi. Ubu ntababeshyi, maze iminsi nk'ine ndi gucelebratinga even before, nubwo byabaga bikomeye, nari nzi ko igisubizo kizaza. Capitalism, nari nzi ko igisubizo kizaza. Sambrag, nari mbizi. Ukurura umwanzi umugeze hafi y'urugo rwawe, noneho nujya kumubabaza umukubitire hahandi ahantu atari buhunge, agwa mu bico, muri ambushi. Naravuze ngo hasigaje nkababwira nimuhumure, nimukomere. Look now, kubita inyana y'imbwa. Ngo baracukura imyobo, barakayicukurira bayiheremo n'icyago, tuzayisiba. Urumva, inka zacu zirahumurirwa, ziratuyobora, ntizizagwa muri ya myobo y'abatindi. Nizo zibarashe by the way.
ni ziriya n'izo inka ni ubuzima, inka ni twe, ni ababyeyi bacu, dusangira ibere, urumva ntizizashira. Nigeze kumva igihe bafata Uvira, umuntu umwe wavugiye umunyamurenge yanyije ijambo ryiza cyane. Siko yaramaje ngo ziriya n'inka zawe, ngo ngo izanjye barazinyaze nisigaranye mu mitsi, muzanyumva ko nakuvuga iryo jambo, ni izacu, iwacu ni Nyanza ku Gasoro na Mutende, nanjye izanjye barazinyaze abatindi, ariko nisigaranye mu mitsi. Yewe no muri Canada aho ngaho ngiye muri siporo nkajya muri famu z'abazungu, iyo zihamagaye ziza ziruka, abazungu bakenda kundasa, ntabwo nisigaho. I'm a black cowboy, I am black cowboy. Niyo mpamvu zihamagaye zikanyitaba, ndi inshuti y'inka. Njya nivuga nishongora cyane, ngo duwinka mwene Mututsi rudahamagariza guheta ubusa rwa Kananura. Uko nguko niko mbivuze, uko niko mbivuze mwene Kananura Kasamazuru. Mwampaye gift nziza, mwaduhaye gift nziza, tuzajya celebratinga July 4th na .0, aho abavandimwe bacu icumu mureke rero dutahe, dusibe aho amadubu n'intare, tugende tube muri local leaders, tuhabe. Ubwo rero njye nzatora na kapita, ubwo nta kundi. Murakoze kandi murakoze cyane. Urakoze rwose. Kapita yakwemereye kukabara, afite ahantu hanini rwose. Reka twumve Mukiza akurikirane na Kingdom, noneho John Mwambaza aze gukurikiraho. Mukiza, uratwumva? Ndabumva, sinzi bamunyo. Ye kuva ahantu ndi mu minota nk'itatu ine, ubwo ni arigiye ko host yava, ahubwo uraza gukomeza. Sinzi nimba Boston yakiri maso, ningeza ahantu yayimpa nta kibazo, nari mfite umwanya, kandi nimba ari kuruhutsa umubiri, ubwo ngubwo urakomereza. Saba Mukiza, umwanya ni wawe. Muranyumva? Yego rwose. Sawa, murakoze cyane ku mwanya muduhaye. Ngira ngo bashimire rwose. Ntabwo ndi buze kuvuga amagambo menshi mu by'ukuri, ko amenshi yabuze twategereye igihe twabereye hano hasi. Si uko abantu baba babuze icyo bavuga, ariko hari igihe nyine biba ngombwa ko umuntu azamuka kugira ngo nawe agire icyo akontribuwa. Uyu munsi ari umunsi w'amashimwe kuko na titire bivuga. Nzukuri ngira nshimire Boston n'aba-co-host bawe n'abandi bose bagiye bakontribuye, batanga ibitekerezo, n'abandi bari hasi ndababona benshi n'ubundi basanzwe batanga ibitekerezo byiza, nabo bari gutegera nk'uko natwe dusanzwe dutegera. Mu by'ukuri turabashimira gusa. Ikindi ndagira ngo nshimire n'ubundi ubuyobozi bwacu turangaje imbere, bakoze ikintu gikomeye kandi cyiza cyane, kugera ku babyeyi bakabasura, kubereka ko bari kumwe. Nubwo ababyeyi bagiye bahura n'ibibazo, hari igihe wenda bashobora kwibaza bakabona ko batereranwa, ariko rero ni sinye yo kwerekana yuko bari kumwe kandi yuko bakibazirikana. Mu by'ukuri turabashimira sana, turabashimira cyane abayobozi bacu, kuri chairman n'abandi bose na delegation yose baranye nabo turabashimira. Mu by'ukuri bakoze ikintu cyiza. Iriya ni frappe ikomeye ku ruhande rw'umwanzi, asa n'uwahungabanye kuko ntiyabitekerezaga, ariko kuri twebwe ni amashimwe, ku mwanzi n'ikiborogo. Nagaruka gusa kantu gatoya mfite nasoza. Aba bahoze bitwa bene wacu Utugara, wenda sinkunze no kuvuga cyane, ariko bibaye byiza
twogiye twiganira tukaganira ibitureba tukaganira ibitwubaka naho abangaba tukabihorera wenda ari umuntu afata umuntu yewe mu by'ukuri nawe dusanzwe tubana tuziranye aba bantu njyewe ntabwo mbafata nka bene wacu nta nubwo mbafata nk'inshuti zanjye cyangwa se abavandimwe kuko bamwe babivuga uko mfashe mayi yampekuwe cyo kimwe mfashe n'aba bantu bose nakwita ko ari abanzi kambivuge gutyo rero nimukaza mukomeza mubavuga demoro mubavuga demoro mubahereza imbaraga no kuba nabo ubwabo bakishyira hejuru bakabona yuko ari abantu bafite agaciro kandi nta nako bafite mugende mubakonsidere nubwo twaba twaronse rimwe ariko ari umuntu umeze kuriya adui hana rangi tuba tuba mu marangamutima tuve mu ma emotion tuve mu tuvukanyi bwinshi tuve mu tuzacene wacu adui hana rangi kabisa icyo ngicyo tugomba kukimenya akubonye yakwica kimwe cyo nawe kuko wamubonera umwanya nawe wamuhitana ntabwo tuzo gucisha hirya so muzabareka kuma kubavuga rwose iyo nje ngo nabavuga kenshi ndi kubategera mba numva ko nzamenya impamvu wenda mba mubahereza uwo mwanya so twiganiriza zacu dukeneye gukosora dukeneye kongera arizo duhereza umwanya naho gutinda kuba adafite umumaro ntacyo zatumarira rwose ikiganiro ugasanga twaganiriye twese isaha 2 zigashira kuko turaganira hejuru y'umuntu w'inkandagira bitabo tutazi no kwandika n'izina rye n'ubushema yamuvuga ngo uriya musaza wahariye muri Australia umuntu wese aje kuganira ukamva ko uramuvugaho no guspendinga gusa umwanya gusa so bavandimwe rero bene wacu mubaveho abahoze ari bene wacu sore narebye ko bene wacu abahoze ari bene wacu ziyadui turi kumwe nazo tubana mu mazu tubana mu mihanda tubana mu matorero zanabaye na ngombwa n'umubano w'abantu barafite abantu bakawusha kuko demo rukomeza gusa n'abiyegereza demo bakomeza basa n'abatwisha cyane ariko umwanzi n'umwanzi bose sindi umuntu wa Bibiliya cyane ngo bizabinde ngo mubagaruzi neza aya jewe ndi kuri yategeko rivuga ngo ijisho ku ijisho iryinyo ku iryinyo nta bintu zo gucisha ku ruhande Nagira ngo nasuhuze na mushiki wanje mukamarade wanje Malayika nubwo atari hano last time narazamutse kugira ngo musuhuze sinamubona ndabona adahari ariko ndamusuhuje cyane kandi nakomeza namwifuriza n'ibihe byiza rero bavandimwe dukomeze twihangane kandi dukomere ku muheto uko bakuru bacu bavuga adui muoga yaratsinzwe kandi azakomeza atsindwe ntabwo dufokasinge kugira ngo tubane na bene wacu ku rugamba tuzarutsinda kandi tuzarutsinda n'ishema kuko afande yabivuze ijoro ryiza murakoze wakomeza Kingdom wakomeza Auguste ariko ndabashuje mwese mushimire n'urangije kuvuga turamushimiye mujye mushimira abarangije kuganira murakoze yambu kananura kuraho afande umeze neza turashima umwami turashima n'ifu urakoze cyane igejuru reka mbasuhuze kandi mbashimire mwese mwataramiye ahangaha muri iki cyicaro